So watch me bring the fire. Magluto ta og panihapon karon anang tiil sa manok nga adobuhon. Tapos butangan na itong sili para medyo naa siya twist. Lamig ikaw ang pastahan lang. Ang atong sud-an, ang adobong tiil sa manok nga butangan nato dagang sili para dami siya nahalang. Hindi basta halang. Okay? O, adobong tiil sa manok. Dayon na rin tayong mangga, putas. Simple lang atong atong panihapon. Sarap to the bone.
thank you for watching. Kindly click like, subscribe, and share. And to everyone, don't forget, be good, be kind, God bless. in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light.